Pozdrav, momci, dobrodošli u Madihah Cosmetics. Naša tvornica proizvela je najbolje treatment trepavice. Lagana, prozirna, fleksibilna traka, jednostavna za nanošenje i uklanjanje. Trepavice izvozimo u Aziju, Europu, Bliski istok, Afriku. Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Australija itd. na tržištu. Također prihvatite svoje prilagođene modele i pakiranje trepavica. Molimo vas, ne ustručavajte se kontaktirati nas.